Hi there, Sanmunani Moreni. Welcome to Fix channel. If you're new here, please subscribe before the end of the video. If you're returning, thank you for love and support. I appreciate you. Ingoma kamaskandi ithi uma umthanda idlala ngawe mlinde ungamali masekhethile mase uyamkhombisa ukuthi unina unjani. Qhubeka nje. Kodwa guys, ngicela ukuthi sixoxe nani, phumani lapha misele ngizekini. Mina bengisho ukuthi uma uyidlala leyo game sebenzisa i-protection ukuze ungathi usufuna ukumkhombisa unina sekune-pregnancy ngoba niyayenza leyo nto. Ezinye izinto wena uyibamba zikhuluma la ku-social media kanti ayisebenzi kwi-reality. Uhlale ube uzazi ukuthi uyahamba. Ngesikhathi uhleli uzazi ukuthi uyahamba, wenza-ke ama-activities enziwayo abantu abadala, sebenzisa i-protection. Ukuze uma usuthi bye, ungathi bye, usuqala manje usunezinye izinto ongasayiqondi ngomzimba wakho kanti sekune-pregnancy. Usufuna ukuphuma, usubangele inkinga, sizani leyo ndawo. Uma usuhleli ngokuthi uyahamba kodwa uzazi ukuthi ezinye iy'dingo usayidinga, isebenzise i-protection sithandwa sami. Ukuze uzothi bye, uthi bye. Ungathi usafuna ukuthi bye, usuthi khona enye indaba enkulu, yabo? Ngoba ku-social media sibuye singaxoxelani lezo zinto. Isho njalo-ke ingoma ithi uma umthanda edlala ngawe mlinde. Athi sethi ulungisa onke amaphutha akhe uvele uthi wena sala kanjalo-ke. Bye bye.